Hai gengs, welcome back to our channel. Kita mau ngajakin kalian belanja mingguan. Hey baby, kayak baru punya anak satu, seperti biasa. Aku pengen ke Action. Ada yang mau aku cari. Dah, sarangnya. Sama, lihat papa. Yumi, lihat papa. So. So baby. Gengs, kalian lihat nih apa? Nasi goreng di dalam kaleng. Oh my god, ini penemuan baru. Nasi goreng di kaleng, bukan sarden tapi nasgor, luar biasa. Astaga. Ini belanjaan kita ada dua troli. Beli apa lagi ya? Aku ke belakang dulu deh sebentar. A few moments later. Lanjut mamam di McD. Lapar banget. Kita belum makan siang loh. Kebiasaan. Haci. Ini happy mealnya siapa, gemes? Nah baby. Ini orange juice-nya Yumi. Ini ada orange juice-nya dia. Oke, ini wrapnya Mamai. Kamu mana, Nang? Ini loh, ini punya Yumi. Tes Yumi. Yes. Pasti mau ini duluan kamu kan? Apa mau burger? Habis ini kita lanjut nanti grocery shopping. Selamat makan. Selamat makan. Mau kentang goreng? Enggak, aku makan wrap. No, danke. No, thanks. Pelan-pelan. Makan Yumi. Panas kah? Aduh, panas. Panas. Favorit wrap pakai salsa. Yummy. Nggak kelihatan baby? Nggak mau. Makan. Wow. Come, Yummy.
Let it go. Anymore. Hey, kita belanja ke Lidl. Sayang, taruh sini. Let it go. Boys, let it go. Mana princessnya? Tadi udah foto nama princess ya? Iya, ada yang merit ya. Apa itu sayang? Vegasauria. Oh, bisa pakai poin ya? Pakai poin. Ini carrots. Ini banana. So cute. Ayo. Kita cari daging ya. 2,000 years later. Udah, kita belanjanya segini aja karena masih ada bahan pangan juga di kulkas. Jadi ini untuk 3 hari ke depan lah kira-kira kayak gitu tambahan. Biar nggak repot bolak-balik supermarket. Ya baby. Bisa. Dan ini dia lanjutan vlog kita kemarin habis belanja. Kita udah belanja daging kan. Ini abang lagi barbeque mumpung masih berasa agak-agak summer gitu ya. Karena sebentar lagi adalah musim gugur. Tuh. Hai baby. Kita bakar-bakar steak. Yaudah kita siap-siap mau makan. Horas. Horas opung. Horas opung. Ini abang sudah bikin sambal. Sambalnya Pak Marpaung, sambalnya Bang Bule nih. Kamu mau ngemil bawang bakar? Nyam-nyam. Hais. Iya. Jadi ini rusak dan kita bakalan lapor ke asuransi ya. Ini sepertinya bakal di cover gitu sama asuransi. Karena di sini tuh kalau sekali berangin super duper kencang. Ya jadi gundul gini deh, dan aku sama abang mesti nyari ide baru. Kalau nggak kita beli pavilion lagi atau pavilion. Kita mau bangun yang apa namanya ya, kayak garden house gitu kali. Jadi dia yang fix gitu. Tapi ya nggak tahu. We will see. Aku pengen nge-DIY sendiri lagi sama abang. Aduh ribut banget nih anak-anak tetangga. Nggak tahu orang lagi ngevlog ya. Pas kita bangun pagi terus kaget melihat pavilion kita sudah terlempar. Untungnya tidak mendarat ke lahannya tetangga. Das schaut alles so saftig aus. Darf ich davon probieren? Ja, kannst du die Kinder dann die Hälfte. Selamat makan. Selamat makan. 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 Makasih abang. Apa nang? Apa? Minum. Gabel. Ich hab kein Messer. Ini. Ich hab auch kein Messer. Nur für uns beide. Boys Wir teilen uns. Ya. Mama pakai tangan aja makannya ya. Aduh nih bocah. Dia mungkin lagi tidak baik. Lagi tidak baik-baik saja. Makan pakai tangan aja dong mamanya ya. Nama Yesus, amin. Passt? Mhm. Sehr gut. Makasih ya bang. Makan. Makasih. Bawang bombay Makasih Bapak. bakar. Mit Schandfleisch. Kalt und geil. Mantul. Sambal ist schon scharf. Pedas ya. Mama, tunggu bayar. Apa? So, möchtest du auch zum Trinken durch? Ja, bitte. Das ist schnell. Apa nang?
Pun 2 kali pun ya. Makan daging pakai tangan. Makan steak. Hast du das Stück probiert, oder was? Gak suka. Wasser. Merinda ist Merinda. Mau makan apa enggak? Kamu ngapain di kolong? Sini ayo, sini. Sini kamu. Apa, Nang? Sakit ya, kok kan pedas ini. Apa? Ngantuk ya? Enggak. Katung, pedas. Min, Lesse, makan? So, Makan? makan. Wil je nggak dikker? mau. Oke. Oke. Tada! Pedas, pedas, pedas. Pedas, pedas, pedas. Drink. Pedas kah? Enggak. Bawang, enak kok bawangnya manis. Nice. So Zwiebeln. Ist Zitrone dabei langsam bei? Kenapa? Kamu ngantuk? Mau ai? Bobo. Bobo. Bobo Yumi. Mama nyanyi kah? Ya ini bawang pedas. Tukas niro hado. Ini. Was niet van mij. Ini. Mau Salat. Ini. Dann bitte Messer. Mau ini. Ganz kurz. Ya, pakai ini aja. Mau yang punya mama, ini pedas sudah kena sambal. Tengoklah, makanlah. Biar kau tahu gimana rasanya. Der ist sehr lecker. Mama yang makan ya. Mama makan nasinya Yumi ya. Boleh? En wie hat das Schizokohle gemacht? Wo hat er das reingefüllt dann? Gitu. In eine Flasche. Nah, Alles im Glas. enak. Dia ngemil bawang. Ich meinte so, dass man Pedas, sich das pedas, so etwa nikmat. ein Glas gemacht hat und dann das Manis. genau bei der Flasche reingetan hat. Ngemil bawang bombay. Enak. Enaknya siapa ini makan bawang? Oi. Habis bawangnya? Luar biasa. Ngemil bawang merah. Hah? Cucunya siapa ini? Ngemil bawang merah. Cucunya Opung ya? Cucunya Opung ya, sayang? Enak, cari lagi. Mana bawangnya? Habis. Paprika. Mau paprika? Enak. Zwiebel hat ja Saft. Was? Dann Zwiebelsaft. Wie man das so zum Trinken seinen Saft. Selada, bawang merah,
paprika, apalagi Nang? Kamu makan sayur-sayur aja? Hmm? Akhirnya dia duduk juga. Barbecue master. Jadi kita bilang apa? Makan dulu ya. Makan dulu ya. Wah, habis. Abang juga udah nggak punya bawang merahnya. Ya, Ma, ini anak tetangga. Aduh. Thank you for watching. Sedih kali. Thank you for watching. See you next time. Salam Nih. Kedua anak nggak beras ribut ini loh. Kalau main di playground, apalagi main di kebun kita, selalu kita. Oh iya, kan baby te kamera also. Kita gindai, coba lihat. Lihat itu, awal lihat.